Dulu. belum mulai live-nya, Bu. Udah boleh mulai, Kak? Udah. Ya. Inggih nawagang majang ring para atiti miwah idadane sarang sinamian. Pamucuk parikrama sanimpai ketan indi. Parikrama bulan bahasa Bali kaping 6 Pacang Kekawitin. Bapak Kepala SMA Negeri 4 Singaraja Sani Kusumayang Titiang. Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ketua Tim Kerja Ketatausahaan sareng Ibu Koordinator Tim Pengembang Mutu Pendidikan Sani Wangyang Titiang. Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidik Miwah Kependidikan Sani Baktinin Titiang. Miwah para pemilut Wimbekara Sani Tresno Asihin Titiang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Awal bahagia aturang titiang majeng ring ide sangyang widiwasa Rianto ware nugraha ide iraga sarang sami presiden nyarengin pamucuk parikrama ring rahinane makin Sukra Klion Singsang tanggal Masehi 3 Februari 2024 sami mepaikatan inde parikrama bulan Basabali kaping 6 sami monteng jana kerti dharma sadu niraga. Inggih idadane sarang sami sane wangyang titiang mungguin dudonan acara sane pacang kemargiang ring rahinani mangkin. Inggih punika Sami ka pertama pemabah sane kapinggalih kemunggahang sesolahan Indra Palejaya SMA Negeri 4 Singaraja. sami kaping 3 nembangang tembang Indonesia Raya. Sane kaping 4 Puja Pengastuti. Sami kaping 5 atur pining saking Manggala Prawartaka. Sane kaping 6 Sambrama Wacana saking Bapak Kepala SMA Negeri 4 Singaraja. Sami kaping 7 kemunggahan nominasi Jayanti saking Wimbekara bulan Basabali kaping 6. Sani kaping kutus kemunggahan sesolahan kreasi Manik Galih. Sami kaping sio atur piuning miwah panyekserahan Pramana Patra. Sani kaping untat pamuput. Wantah asa punika parikrama sane pacang kemargiang ring rahinani mangkin Parikrama pacang kekawitin antuk kemunggahan sesolahan Indra Pajaya. majang ring para pragina lan penabuh galah aturang titiang. Inggih rahajeng miar sayang.
Kelantaran parikrama selantur nyanyi membangang tembang Indonesia Raya. Indodani Sarasani Sumandewi Ngade Griyo. Antuk punika majang rengsang sani kejudi galah kepaicayang.
parikrama selantur nyane, puja pengastuti, majang ring sang sane kajudi, galah aturang titiang. Inggih idedani sarang sami sani kesumayan titiang, ngiring sarang sami ngrastuti bakti antuk doa lan puja mantra majeng ring ide sangawi dewasa. Dumugi pemucuk parikrama bulan bahasa Bali kaping 6 puniki memargi antar. Ring galahe mangkin doa puniki katuntun antuk agama Hindu. Mangdo umat sani lianan nyarengin nganutin agama soang-soang. Om Swastiastu. Om Awikenam Astu Namo Sidam. Om Wadi Adu Siwa Param Jyoti Ratu Tujuan Namastuti Suatu Pangkaja Madhyastu Oskaraya Namastuti Om Rang Rengso Paramasiwa Raditya Ya Nama Swaha. Om Hyang Widi Hyang Maha Agung sani ngentarang jagat tribuana miwah wit sahanang sani urip iriki ring jagate. Aksi sembah baktin titiang puniki mogi sida asung kartawara nugraha mapaica sunar galang mangda apadang. Om Hyang Widi Hyang Maha Wicaksana ring rahina mangkin titiang makasami mapupul masadu ajeng melarapan antuk keseredaning manah tur ketabaning ati. Ngaturang puja pengras titi ngelungsur pemargi sami antar sajeroning acara puniki. Mugi ide sangawi diwasa miwah para bahuan ide sami sida ledang nicang pemargi sane becik maka miwah penuntun. Mangdane pemargin acara puniki prasida antar tur sidahanung don. Om Hyang Widi Hyang Maha Kinasih mugi sida nyaksamayang sahaning karma kare miwah karma kesama sane medal ring pikayun. Pewacan maka miwah parilaksana titiang maka sami. Om Sidirastu Atut Astu Ya Namo Namo Swaha. Om Sri Belawantu Suka Belawantu Purna Belawantu. Om Santi Santi Santi. Om. Inggih sarang sami presida melinggih ring genah soang-soang. Inggih ididane sareng sami mincap ring acara selanjutnya nih indik piuning saking Manggala Prawartaka Bulan Basa Bali majeng ring Manggala Prawartaka inggih durusang.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Angayu bahagia aturang titiang majang ring ide sangyang widiwasa riantuk antuk wara nugraha ide iraga sarang sami presida nyarengin parikrama pemucuk bulan bahasa Bali ke-6 SMA Negeri 4 Singaraja Warsa Duang Tali Duang Dasepat Sane Murdayang Titiang Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Singaraja Sane Kusukmayang Titiang Bapak Ketua Tim Kerja Ketatausahaan SMA Negeri 4 Singaraja Sane Suksemayang Titiang Bapak Ibu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Miwah para sisya Sinamian Sane Tresnain Titiang Lugerayang Titiang Galahe Sane Becik Puniki Titiang Pacang Nguningayang Majeng Ring Bapak Kepala Sekolah Miwah para uleman sami inik pemargi bulan bahasa Bali ke-6 ring SMA Negeri 4 Singaraja. Manut saking surat edaran Gubernur Bali nomor kali Warsa Duang Tali Duang Dasa 3 indik parikrama bulan bahasa Bali sane ngambil untang jana kerti Dharma Sadu Nuraga. Punika mawinan ring sekolah ngemargiang parikrama bulan bahasa Bali puniki. Parikrama bulan bahasa Bali puniki ring SMA Negeri 4 Singaraja kedagingin antuk wimbe kare magaguritan Dharma Wacana karaoke pop Bali Bali Grafi lan sesolahan. Parikrama puniki kelaksanayang suwi nyane tigang rahina inggih punika tanggal selikur 22 23 Februari Duang Tali Duang Dasa Kepat wimbe karo puniki kesarengin oleh angge kelas dase kelas solas miwah kelas roras Adia sane utami permana patra wimbakara puniki merupa jinah pembinaan piala miwah piagam tetujuan kelaksana yang bulan bahasa Bali puniki nenten jetios mangde presiden melestarikan utawi ngewardiang bahasa lan sastra Bali ring sejeroning keluarga SMA Negeri 4 Singaraja puniki. Taler menguing prabiya sane kaangen ngemargiang parikrama bulan bahasa Bali puniki wantah saking komite sekolah. Ringgalah sane becik puniki titiang aturang para masuksma majeng ring Bapak Ibu panitia miwah Satgas OSIS antuk pai ketanyane sane ngawinan parikrama puniki presiden memargi antar inge wantah sapunika atur piuning sane presiden aturang titiang pinake prawartake bulan bahasa Bali ke-6 selantornya ne titiang nunas ring Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Singaraja mangde presiden ngicening sambrama wacana ring parikrama bulan bahasa Bali puniki titiang nunas gangrena sinampura antuk keiwangan titiang sane nenten manut ring arsan ide dane suang-suang titiang puputang antuk para mesanti Om Santi 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 Om.
saniwang yang titiang tincepang titiang ring acara selanturnya ni sembrama wacana saking Bapak Kepala SMA Negeri 4 Singaraja. Majang ring Bapak Kepala SMA Negeri 4 Singaraja inggih durusang. Ini suksuma aturan pecah majeng ring pengenter acara antu galasane kepaice. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Posma Jaya. Saya hebat. Suksuma. Sani wang yang titiang, jajaran staf pimpinan, Sempat Singaraja, Bapak Ibu, tenaga pendidik, miwah tenaga kependidikan, talor para pemilat senamian sani tresna sien titiang. Rasa anayu bahagia aturang titiang, majeng ring di sangyang widiwasa, riantukan, wara nugraha ide, iraga sareng sami presiden nyarengin parikrama bulan bahasa Bali warsa kalih tali 24 ring SMA Negeri 4 Singaraja. Sekadi untang utawi tema bulan bahasa Bali ring warsa mangkin inggih punika Jana Kerti Dharma Sadu Nuraga. Ini kemawinan diraga dados krama Bali patut pisan ngerajegang budaya Bali ini puniki. Sekadi sani sampun kasobiahang oleh manggal prawartaka ring bulan bahasa Bali warsani mangkin sampun pelaksanayang wimbekara Dharma Wacana kaligrafi karaoke pop Bali miwah mageguritan. Ngeninen indek wimbekara puniki kelaksanayang manut saking surat edaran indek bulan wase Bali wase kalih tali 24. Soroh wimbekara puniki kelaksanayang angin ngerajegang budaya Bali ini. Dumugi para sisya sani ngemuliang Jayanti presiden nyarangin wimbekara taler ngelimbakang ring widangan desa adat suang-suang. Titiang aturang suksma majeng ring prawartaka angga panuriksa miwah para sisya sani nyarengin wimbekara sani ngawinang parikrama bulan bahasa Bali sampun presiden memagi antar. Dumugi para yawana sami presiden nincapang kawikanan indek bahasa aksara lan sastra sani pinaka ketamian leluhur iraga sareng sami. Inggih watasar punika sani presiden aturan titiang unas menggerena senampura antuk keiwangan ini tata bahasa sani nenten manuk ring arsa dan suang-suang titiang puputang antuk para musanti Om Santi 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 Om. Inggih, kadi asa punika sambrama wacana saking Bapak Kepala SMA Negeri 4 Singaraja, titiang aturang parama suksema. Inggih, idedane sarang sami, makin jagi ketincepang pacang kemunggahang nominasi Jayanti saking wimbekara bulan bahasa Bali kaping 6. Majang ring pemilat wimbekara magaguritan nomor undi ka pertama inggih durusang.
Aturang panjaluman. Om Swastiastu. Om Mawi Kenamastu Namaste. Ainggih Sonton senamyang sadurung dityang lantur begerang dityang aturang panuriksi. Pastan dityang pemaus rayana dados pengartos sareng sawitran dityang Titiang, KDE Gita Widyarani, Dados, Penguace. cening pianak bapa de pesan cening ang sapang pedewekan ceninge ane paling bisa Lok lawan dua depang subuhan naki ngadaning yen aliang berdiwimbane buku anake nyampada Anak sai tumbuluh Ginan anake nyampatang lu ane ada sebilang wai punika Isuwane cening nyampatang sane madan lu ada masih ane tekelakar sane madan bu inggih pudike Yaden rire anu liu palajan Diasdun cening subuh maraga riri tur dua padut cening sane madan manggang dewek ceningi Kemulaku Ditu ada gadong canik inggih jalan kemulaku beli sampai sawir didu
kena tinglas ada umah gedong cenik kewale asri pisan bersih wau bragat keliwat pesan bersih umane dodonan minat mare pesan uni pragada sangkali rari sangar anjing wanta sapunika raos inyonya intae raris ngranjing ring tengah punduke punika saget ngenah gagambaran kelintang kertegamu pisan ibabat sampik sareng nyonya intae raris rauring tengah punduke punike wenten kekatonan gambar gadurang para mesanti santi 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 Majang ring pemerintah Limbakare magaguritan nomor undi kaping kalih inggih diresa. Pangenjali Swastiastu Om Awignamastu Namo Sidam. Inggih para pamiarsa saniwangi yang titiang sadurung titiang lantur lugrayang titiang nyinahang angge wastan titiang nilo putu Brilianari Viradevi dados penguacen lan wastan titiang Komang Tika Arini dados penegas sane mangkin titiang jagi nguacen pupuh ginade sareng pupuh Mas Kumambang ada ngaden awak bisa inggih udah cening anak bapa idewa de pesan idewa ngangkanin awak idewane ane paling bisa depang anake
ani keginani nyampat yen alihang pratiwimbe waluye sekadi gegaen anak ane nyampat anak saik tumbuh keginan anake nyampat sengje adelen tuah mersiang lu ane ade sabilang wai ilang luhu aboke kata di subane cening marsihang lu punika pasti lakar teke ane madan sarwa bu wiaden rire anu liu pengajahan nah ketoyen indar mayang bapu yen idewa suba meragerire patut idewa nganggahen ragan idewani kamu laku ditu ada kedong cenik udah beli sampai ngiring mari ke kegenah sane becek punika beli iri ke wenten wewangunan marupa gedong sane ale bersih wau pragat kawen tenan gedong punika bersih wau puput kekaryane sang kalih raris ngeranjing iri ke raris ngeranjing babah sampai kalawan ingtai saget ngenah gegambaran serauhe raris ring gedong ke aksi wenten kegambaran mapa pola ngaturang para mesanti Om Santi
Santi. Om. Majang ring pemilat Wimbekara Magaguritan nomor undi kaping 3 inggih Durusang. Ngaturang pangenjali. Om Swastiastu. Om Awignamastu. Namo Sidang. Ada ngaden awak bisa inggih sampunang idewu ngorasa wika depang anake ngadaneyen depang anake siosan sane ngadanen idewu gaginane buka hanya empat yeneng dirgemoyan sekadi anake nyampak anak sai tumbuh luh wantah sai tumbuh luh hilang luh abu kata yeneng sampun nicau luwene punika nanging abuke kantun make ya den rire yo adiastun idewu sampun wikat anu liu pelajaran sakewantun kantun liu sane idewu patut pelajahi kamu laku idewu sang abagus doru sang mriko ditu
Diriku wenten gadong alit Abar se wau pragat bersih miwah wow pragat sang kale rares ngaranjeng maka kalih punika raris ngeranjing saget ngenang gegambaran ring tengah gedonge punika wonten kegambaran sane becik bisa ngaturang para mesanti. Om Dewa Suksema Parama Cintya Ya Nama Swaha Om Santi 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 Om Majang ren pengelola tubing bekara karaoke pop Bali nomor undi ka pertama inggih Deresa. Om Swastiastu. Saling wangi hati saling ajukan
Majang ring pemilat Wimba Karaoke Pop Bali nomor undi kaping kalih inggih Durusang.
Majang ring pemelut bimbekare karaoke pop Bali nomor undi kaping 3 inggih Deresa.
Majang ring penulis Bimbekara Dharma Wacana nomor undi pertama inggih berusak. Om Swastiastu. Suksema antargala san sampun kepaice ring sekian tetiang. Untuk Bapak Kepala SMA Negeri 4 Singaraja sane kusumayang titiang. Bapak Ibu Wakase, Bapak Kepala Tim Kerja Ketatausahaan miwah Ibu Koordinator TPMP sane wangian titiang. Bapak Ibu Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik sane kusumayang titiang. Miwah para pamilat lomba sane tresna sehen titiang. Nyiring iraga sareng sami ngaturang puja pangastuti majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa. Santukan antuk kerto warenugraha ide iraga sareng sami presiden kecinduk ring galahe sane becik mangkin. Rikawane puniki titiang putunia pacang ngerentenang Dharma Wacana sane memurde ajahan nangun sat kertilo ke Bali mawarapan antuk ngajegang budaya Bali majeng ring generasi modern. Nangun sat kertilo ke Bali ngawit saking keruna nangun sane meweges ngewangun. Ngawit saking keruna sat sane meteges kesujatian. Ngawit saking keruna kerti sane meteges mekardi lan melaksana sane becik. Lan ngawit saking keruna loke Bali sane tegesipun jagat baline puniki. Dados nyani nangun sat kertilo ke Bali inggih punika nyaga kasucian miwah keharmonisan jagat baline mangde preside nyihnayang kahuripan krama Bali sane sejahtera miwah bahagia. Ide dane sarsami napikeh ide dane uning yining krama baline puniki jagat baline puniki nenten sejahtera. Punapi ngawinang kenten ide dane sejahtera tegesipun tan wonten pikobet sane lianan. Patah tekening seloka sane munggah ring kitab suci Weda sane mesuara Moksaltam jagadita yaca iti dharma. Tegesipun tetujuan krama hindune inggih punika pacang nijur moksa. Taler tekening tetujuan nangun sat kertilo ke Bali inggih punika pacang nijur keharmonisan jagat baline puniki. Dinamika pauhan sane becik jagat baline puniki setata nuju pauhan sane nuju arah spiritual Hindu. Ngewujudang ayuning sila miwah ayuning akara. Sekadi sane munggah ring seloka sarasa muscaya. Ayuning sila tegesipun parilaksana hidup soang-soang sane sayan becik miwah patut. Ayuning akara mateges mincapang parilaksana hidup sarang-sarang ngewangun keharmonisan sane dinamis lan keharmonisan sane satsangga. Satsangga punika kebersamaan sane mendasar antuk wede miwah satya. Dados nyani adat istiadat miwah upekara agama Hindune patut iraga jaga lan lestariang mangde preside nuntun para janane
antuk ngewangun parilaksana ring kahuripan sane ngawinangipun bahagia. Idedane sang santu. Pawahan sane becik puniki, pawahan sane sekate nganutin dharma. Dharma inggih ipun pemargi sane sampun keaturang oleh Ide Sang Yang Widi Wasa. Idedane pulau baline puniki keloktah antuk pariwisatanyane sane becik. Lan jagat baline puniki, krama baline puniki presiden sejahtera yening tan wenten pikobet-pikobet sane lianan. Ring rahinane mangkin pepes titiang minakin krama baline tan uning mebasa Bali, tan uning napi ni ke aksara Bali, lan tan uning napi-napi ke manten sastra Bali puniki. Ya diaston uning, ipun wantah uning mebasa Bali kasar utawi jabag. Puniki ngawinang jagat Bali ni alon-alon pacang sirna. Punika taler tan manut tekede peraturan Gubernur Bali nomor 12 warsa 2 tali Pelengkutus saling ngenenen parendikan pemuliaan basa aksara miwah sastra Bali ring keluarga, ring sekolah, ring banjar miwah sanilianan. Sedurungipun patut iraga eling napi ni ke basa, napi ni ke aksara, lan napi ni ke sastra. Basa inggih punika sistem komunikasi sane keanggen antuk nelatarang unteng pikayunan utara emosi walarapan antuk kruna, simbol, miwah tata basa. Selengkanane mangkin sampun akidik grama Baline yening ngeraos nganggen basa Bali, ipun pepes ngeraos nganggen basa Indonesia, basa gaul. Ipun ngeraos ten eksis yening ngeraos nganggen basa Bali, ipun kuno punika raos nyane idedane. Basa Indonesia punika sepatutnya basa nasional bangsa Indonesia. Patut raga jaga lan lestariang. Nanging yeneng basa Bali punika ten raga jaga lan lestariang, punika presiden ngawinang jagat Baline puniki kelangan budaya. Yeneng budaya nike elang utawi sirna jagat Baline, krama Baline presiden kelangan jaten diri. Jaten diri punika kegambaran, ceciren, lan kahanan khusus ring janme utawi kriya. Sila sinengge jaten diri krama Baline inggihipun basa Bali. Basa punika presiden keanggen antuk nelatarang utawi nyinayang jati diri krama Baline antuk cara ngawigunayang basa punika becik. Mangde tan kesengguh nenten becik oleh jagate sane lianan lan mangde jagate punika tetap ajak ring generasi selantur nyane. Kaping kalih indik ngenenen indik aksara. Aksara inggih punika sistem simbol sane keanggen antuk nelatarang kruna miwah suara ring kruna sane keanggen. Ring Bali wenten petang sora aksara inggih punika aksara Wriasta, aksara Swalelita, aksara Wijaksara miwah aksara Moderate. Manut tekening peraturan Gubernur Bali nomor 12 warsa 2 tali Pelekutus inggihipun ring paumahan utawi genah-genahipun sampun wenten wasta sane mesurat oleh aksara Bali lan aksara Latin. Iraga taler presiden nyinayan jatin diri krama Baline antuk cara ngerangkus krama Baline ring wimbekare ngenenen indik aksara Bali
ring lontar utawi software. Manut suwije, aksara Baline puniki wonten medhuwe taksu. Taksu inggihipun kekuatan logis sane ngawit saking agama lan adat istiadat sane tendados kasiluren oleh aksara sane liyanan. Puniki ngawinang krama Baline mesti ngajegang aksara Bali mangboten kemakan oleh ab sane modern puniki. Inggih idedane sane kaping ketiga inggihipun sastra. Sastra inggih punika ajah-ajahan utawi karya sastra tulis sane medhuwe nilai estetika miwah artistik. Silih sinunggil sastra Baline inggihipun puisi. Puisi punika keapadadong duang sora inggihipun puisi Bali anyar miwah puisi Bali purwa. Inggih idedane sang sami. Irage pinaka janma Bali patut ngajegang budaya punika antuk cara pepas ngawigunayang basa Baline selek melajahin aksara Bali miwah becik-becik rikala nyerap pawahan ring jagatip abi puniki. Irage tala presiden nginayan jatin diri punika antuk cara ngawigunayang smartphone irage. Ipun irage mekarya konten-konten sane mepaikat tekening jagat Baline. Selek melajahin pupo lan yening wenten wimbekara sane ngenenen indik budaya patut irage maktayang budaya ring Bali idedane. Yening irage ngelaksanayang indik-indike punika niscaya krama lan jagat Baline presida mikolihang kebahagiaan sane agung. Sane munggah ring sloka Atharwa Weda sane mesuara cantik dewa sun fantang naswapnaya sperhayanti yati pramadam antandra. Tegasipun para dewatane nyenengin janme sane segrep mekarya nenten janme sane pemales lan janme sane presiden tetep waspada ring budaya anyar niscaya pikenoh ring ngajegang budaya punika lan kelestarian jagat Baline pacang nyujur kebahagiaan sane agung. Inggih idedane sang sinami wantah asa punika dharma wacana sane keatur titiang yening wonten kirang atau titiang lunas dengrene sinampura mangda napi sane kawedarang titiang puniki wonten kawigunanyane maka penguntap atur titiang antuk parame santi. Om Santi, 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 Om. Majang ring pemilat wimbekara Dharma Wacana nomor undi kaping kalih inggih durusang.
Om Swastiastu. Inggih, suksema antuk kala sani sampun kapaice ring pasikian titiang. Sani wangian titiang, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Singaraja, Ibu Bapak Wakase, lan ide dani samianu. Ring rahmi sami lagi mengatur-atur inde dharma wecana. Sadurung titiang lantur matur, ngegayang titiang minahang angge. Wastan titiang Kadek Dwi Julia Putri saking jurusan Solas MIPA. Ide dani sareng sami. Sadurung titiang medaran inde atur pining titiang. Miring ide dani sareng sami minas ijo. Majeng ring ide sang yang widewasa. Seantukan sengkani kertawaren nugrah ide. Irage sareng sami mapupul renggalahe sami becik puniki. Ide dani sane banget kusumayan titiang. Biki titiang pacang ngebebaosan sani mamurde nincapan kualitas diri manusia. Ide dani sareng sami. Ringkau rupani sadina dino sani pinikau ratian inggih menika. Indek karakter bila parilaksana manusani. Sani minahang kualitas jatni manusia punika. Parisola mabuat pisan utamanya ringsa ceroning ngawangun kawedagan manusani. Parilaksani sani becek miwah kautaman nganang anak lianan uning ring dewek nyanyi. Parilaksana sane becek punika keakan yening irago uning ring daging lan patujon urip manusiani. Manut ring agama Hindu, manusia punika emas mangde nincapang karmani. Manut ring daging pikayunan manusia, manusia punika setate ngamecikan iragani. Lianan punika wenten taler tatujon nincapang kualitas angge sani manut ring tatujon pamuput utawi sani pinih tegah umat Hinduni. Sekadis loke sani mamuni moksatam jagatita yaja iti dharma. Sani mateges antuk kepatutan mangde ngamolihang kerahayuan harmoni miwah kabebasan saking samsara. Ide dani sareng sami punika mateges mungguing kesacuatian punika ngaunang kabecekan sayan ageng. Panglimbak kawedagan punika kawit nyanyi utamayang kebecikan lan kaweruhan indek kabecikan. Kabecikan punika kewangun antuk pendekatan skala lan pendekatan niskala. Sani manut ring 3 kerangka dasar agama Hindu. Manut ring skala parilaksana manusia antuk ngawigunayang
ajahan tatwa lan ajahan susila. Miwah manut ring niskala ngawigunanyang ajahan upacara. Sanika pertama, ajahan tatwa. Sanima tegas kawaruhan indek filsafat agama. Ring tatwa puniki ngajahin indek keyakinan utawi srada. Sani kaping kalih inggih punika ajahan susila. Sani mateges kaweruhan indek mapari laksana. Sapunapi mapari laksana sani becik tur manutin ring ajahan dharma. Sani katiga inggih punika ajahan upacara. Sani mateges kaweruhan indek yatnya utawi pelaksanaan upacara agama. Inggih idedani kaweruhan puniki ngebekin iraga antuk pengrasep napi kabecikan urip manusane. Antuk usaha nincapang kualitas angge manut lan majalaran indek pepelajahan catur puruse arte. Inggih punika kapertama dharma. Dharma puniki mateges kasujatian utawi kabecikan. Yening iraga melaksananya paindikan-paindikan sane patut, iraga pacang bebas saking kawisesan dosane. Sekadi pustaka suci Bhagawan Gita kapat sloka kutus sane mamuni paritrananya sadunam winasaya cadusta dharma samsta panartaya sabawami yuga. Sani mateges mandena lestariang kabecikan utawi sadu lan micalang kecorahan utawi dukstam titiang embas saking masa ke masa. Asapunika wenten ajahan trikaya parisuda. Sani ngajahin indek pengendalian ragani manut saking kepatutan. Inggih punika kapertama manajikeun. Sani mateges memanah sani patut. Sani kaping kalih inggih punika wajikeun. Sani mateges mebaosan sani patut. Sani katiga inggih punika kayikeun. Sani mateges mepari laksana sani patut. Lianan punika wenten ajahan catur paramita. Pinages sifat sane patut kadruwenang oleh umat Hindu. Inggih punika kapertama maitri. Sane mateges seneng ngararah timpal utawi masemetonan. Contohnya nih, hidup rukun, nenten iri majeng anak lianan, lan silih tulung. Ajahan sane kaping kalih inggih punika karuna. Sane mateges welas asih utawi tresna asih. Contohnya nih, welas asih majeng ring sarwa urip lan ngelimping parilaksana sane nyakiten anak tiosan. Sane katiga inggih punika ngudi. Sane mateges rasa simpati. Contohnya nih,
welas asih saking anake sane katunan bencana. Sane kapat inggih punika ajahan upeksa. Sane mateges rasa toleransi. Contohnya iraga menghargai anake sane liyane yadistun wenten pabinanyani. Inggih idane ajahan catur pusa arte sane kaping kalih inggih arte sane mateges kasugihan utawi arte brana. Arte brana puniki ketanyani kaangge nyalanang kahuripan. Sakewanten yening iraga nanging arte puniki antuk kabecikan sekadi nyalanang dharma. Dadosipun nincapan kualitas arte puniki lan pastike nincapan kualitas diri anggane. Sani katiga inggih punika kamu. Sani mateges hawa nafsu utawi keinginan. Iraga sering pisan kabande antuk paindikan sani sekala. Sani ngamulihang parilaksani sani kaon utawi asube karma. Patut nyani iraga ngendalian karmani punika mangde ngerereh becik malih. Sani kaping kapat inggih punika ajahan moksa. Moksa puniki mateges kabebasan saking jagat sekala. Yening iraga nglaksanayang paindikan sani becik, iraga mangde ngamulihang karahayuan lan kasampurnaan. Dadosipun nincapan kualitas anggane mangkin. Idedani sareng sami. Pamlimbak kawedagan punika kawit nyani saking jatna manusia punika lan saking kawicaksanaan, kasujatian lan kapitresnan. Dadosipun nincapan lan kuhang jati diri jatmani punika. Inggih idedani sareng sami. Asa punika manten dharma wacana titiang. Dumugi pikono nyani ring arsa on sareng sami. Titiang lunas pengampura yening wenten atur piuning titiang sani nenten manut ring ide dani sareng sami. Panguntat atur titiang sinep titiang antuk parami santi. Om Santi 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 Om. Majeng ring pemeratu Bokare Dharma Wacana nomor undi kaping 3 inggih Dorosang. Om Swastiastu. Inggih seksema anggala sani kepaca ring pasik yang titiange. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Singaraja sani wanyang titiang. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Singaraja sani kusumayang titiang. Tower idedani sareng sami para siswa SMA Negeri 4
Singaraja sane tresna sen titiang. Sadurung titiang matur librayang riang titiang ngaturang suksma mana rasa angayu bahagia majang ring ide sangyang parama kawi duaning asam kartawara nugraha ide titiang tawar ide dane sarang sami preside mapupo iriki menyawaten utsawa limbekara dharma wacana skadi mangkin tanwali titiang ngaptiang dumogi dumada ide dane sarang sami poleh kerahayuan tur kerahajengan Gih, mangden enten kasuen Rengga lahesanya becek puniki Titiang Gusti ayu kada Sri Purnami Mangda sida ngebaptayang Dharma wacana Sane mamurda Wangon jati diri kramo Bali Reng era globalisasi Hidudane sarang sami Sadurung titiang matur idedane sareng sami mangda uneng napi kene ke untang ring bulan basa Bali kaping 6 puniki jana kerti dharma sadu nuraga sane mata tujuan ring bulan basa Bali puniki iraga dados kama Bali mangda sida ngajegang ngelestariang budaya Bali Tor wangun jati diri sana becek rek bulan basa Bali puniki jana kerti ring agama Hindune nikema tegas tetujuan sanima utama iraga dados jatmu wangun jati diri kamu Yening ni kesambungan indek tema ni mangkin iraga dados kamu Bali mangda sida wangun jati diri tur ngelestariang budaya Bali tuaning nike tetamian anak lingsir sane dumun idedane sarang sami kasujatiannya ni budaya punika wantah mucukang sane moaste keharmonisan tur keseimbangan iraga dados jatmu tawar ide sangyang widiwasa duaning agama punika wantah pikarden ide sanyang widiwasa sane marupa wahyu tetepasan iraga dados jatmu sajeroning maurip duaning indek budaya wantah punika pikarden ring jatmu tata cara iraga dados jatmu maurip ring jagate puniki idedane sareng sami iraga dados krama Bali sane akeh pisan madue budaya Bali Minakadi, bahasa Bali, sastra Bali, aksara Bali, tur sane lianan. Nggih, sake mondri kanjekan jagate sekali mangkin, titiang rumasa angan pisan, duaning sampun akide sane nginutin budaya Bali, kanggen serahina-rahina. Nika tehawina nyani, Rengga hesanya becek puniki titiang syarat pesan ngembagang dharma sapunapi kata titi iraga dados krama Bali mangde sida ngajegang budaya Bali tawer yening iraga mebaos rahina-rahina mangde sida ngangge bahasa Bali sane becek tur sane luweh napi malih nika swadarman iraga dados krama Bali mangda sida ngajegang budaya Bali patut melarapan untuk manah sani tulus ikhlas neking tuas
Manut ring daging pagawat kita bab 3 sloka yang olas. Sane ma suara. Tasma dasakta satatam. Karyam karma sama cara. Asakto ya acaram karma. Param abnoti purusa. Saning maartos. Duaning margiang sekancan suadarman. Antuk mana sane tulus ikhlas neking tuas. Sapesir sane margiang pidap dabe punika. Pacang tetujon sane mautama dapat kapikolihang. Duaning yeneng iraga dados kelama bali sampun ngemargiang suadarman antuk mana sani tulus ikhlas neking tuas mangeside budaya bali druwe nentan icau. Nggih napi malih ring jagates kadimangkin pariwisata sane sampun semakin maju. Nika tahawinanyane mangda iraga dados krama Bali uning ring basa saking dura negara. Nanging pebesang titiange sampuna nglali ring basa Bali truwene. Duaning niku wantah tetamian anak lingsir. Antuk punika saking alit sampun icenen ngebasa Bali sane becik tur sane luwih. Kaping kalih niki indek sastra Bali. Sastra Bali mateges pupulan karya ring Bali tur mebasa Bali. Nika patut iraga kaurukin wenten sane marupa keguritan utawi pupuh. Napi teh hawinanyane mangda iraga ngaurukin punika. Lantah geguritan sasuwuh iraga ring sajroning maurip. Kaping 3 niki inde aksara Bali. Aksara Bali wenten saneka surat ring lontar, wenten saneka suratat ring kertas. Nika patut iraga kaurukin dados sunah ajah ring sekolah utawi pendidikan. Duaning wantah ring pendidikan utawi sekolah napi sane iraga durung uning pasti kepacang kauningin. Ngarapan indek nunas ajah ring sekolah akeh pisan kuruhan sane kapikolihang. Manut ring kitab Kekawin Niti Sastra sane masuara. Dharma Sastra Sudarma Dipani Kanang Tribuana Sumena Prabe Suara sane maartos wantah ring jagati puniki arte sane mautama inggih punika ilmu pengetahuan utawi keweruhan. Sire sane sampun pulih ilmu pengetahuan pasti kepacang uripne rahayu tur sentosa. Nika teh hawinanyane kedah pisan manah tiang ring mangkin mangda side sareng sami ngelestariang tur ngajegang budaya Bali. Manut ring jaging agama sane becik tur ngwangon jati diri dados krama Bali mangda side ngemetuang energi sane becik ring angge sarire.
idedani sarang sami sanedaha tuang yang titiang. Pompah kadirasa punika sane aturang titiang kirang langkung titiang nunas gengren sinampura. Dumugi wenten pikenoh nyanyi. Titiang puputang antuk parama santi. Om Santi, 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 Om. Majang ring pamilat wimbekara karaoke pop Bali nomor undi kaping 4 inggih Durusang. Om Swastiastu. Yang tetap sayang sesai-sai beli angin
Suksma. Majang ring pemilat Limbakara Karaoke Pop Bali nomor undi kaping 5 inggih Dorosang. Om Swastiastu. Sesuatu metenangan dan berjani kecundang anak mani manis di tanah kalem nelam disimpan hati tiang aneh dan sebab menjanji dari bini disingkau peninggalan bilang diri peribian beli sekarang gue sanggup yang menghidup tanpa beli ini tetap setia ya desren li ande kau nalangan nangin sikian kena nenas icaring ide yang ternikai tresnan iraja langgang atas mati. Menjanji dari bini disingkau peninggalan diam diri peribian beli sekarang gue sanggup yang menghidup tanpa beli ini tetap setia menimpa lentiang menimpa lentiang. Suksma. Majang ring pamilat Limbakara Karaoke Pop Bali nomor undi kaping 6 inggih Dorosang.
Swastiastu. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng ya. Kabus-kabusan lahar gunung agung ini, kebusan penebeli, rikala di sisi sembeli, dan pelentun beridi. Kesiran angin di mata kita mani, mengetang kekuatan hati. Mejanin sebelumnya lahir dari peli, tak mahu menasi. Dan mula saja dan dicampakkan hati, sudi sebelumnya yang besar. Jamin mana berlimpah segimana, biarlah sambil mengalir. Kalau jemunin beling, ya tadinya mewalir main. Kalau sayangan, kau bestain beli, sehingga dia menyakit hati. Siram angin dibatukin teman, letakkan wajah Nabi. Dijamin sempurna lahir jelek ini, tak mahu berdasi. Dan mula saja beli campakkan hati, sebelumnya yang besar. Jamin mana berlimpah segimana, biarlah sakit merawat. Semuanya kau jemunin benih, yang hadirnya melalui mati. Kalau sayangan kau bestain beli, sehingga dia menyakit hati. Selanturnya ni jagi kesolahang tari kreasi Sani Mamurde Manik Gale. Manik Gale, jana kerti diartikan sebagai perilaku mulia dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia menuju manusia berkualitas
Suputra Sabo Gunawan. Perilaku yang mulia ini akan terwujud apabila manusia mengetahui hakikat dan tujuan hidup sebagai manusia sesuai ajaran agama Hindu dan memahami nilai-nilai etis, estetis, dan religius yang tertuang dalam teks-teks sastra untuk memperkuat jati diri. Di era digital ini, sangat penting membangun karakter tersebut dalam diri siswa dan generasi muda sebagai dan kualitas diri dalam hidup bermasyarakat. Upaya tersebut tersirat dalam gerakan tari kreasi yang menggambarkan kelincahan, kemandirian, serta kegagahan seorang anak remaja dengan tingkah polos, lugu. Laksana sebutir beras yang putih dan utuh yang disebut sebagai manik galuh. Melalui rangkaian gerak kreatif yang ritmis dan dinamis yang ditampilkan, diharapkan mampu menginspirasi para remaja untuk menjadi pribadi yang kreatif, berkarakter, serta berkualitas dengan fondasi ajaran agama, sastra, dan adat budaya Bali yang kuat. Laksana kristal yang bentuknya padat bahkan amat padat manakala digosok sedemikian rupa, maka manik ini pun akan tampak cemerlang. Penata tari Ibu Nyoman Suaryati, penata iringan Bapak Idewo Putri Rai, pembina tabuh Bapak Igusti Bagus Sukma Adi Oka, penari dan penabuh siswa-siswa kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 4 Singaraja. Idedane sarang sami ngiring piar sayang sesolahan kreasi manik gale majang ring pada praginelan penabuh galah atulang titiang.
Selanturnya ni jagi kuacen Jayanti Wimbekara sane sampun kelaksanayang. Sane kajudi Jayanti mangderau reng ajeng. Manut keputusan panuriksa Dewan Juri Wimbekara magaguritan sane kadedesang Jayanti harapan kapal 3 saking angkatan jurusan kelas 11 bahasa. Jayanti harapan kapal kali saking angkatan kelas 10 kelompok 2. Jayanti harapan kapal pertama saking angkatan jurusan kelas 12 bahasa. Jayanti kapal 3 saking angkatan jurusan kelas 11 MIPA. Jayanti kapal kali saking angkatan jurusan kelas 12 IPS. Jayanti kapal pertama saking angkatan jurusan kelas 12 MIPA. Majang ring Bapak Kepala SMA Negeri 4 Singaraja keabih oleh Manggala Prawartaka. Titiang lunas mangde nyuk serahang Pramana Patra utawi hadiah Wimbekara magaguritan. Sani mangkin ngelanturang sesi foto. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Majang ring Bapak Kepala SMA Negeri 4 Singaraja lan para Jayanti mangde preside mewali ring genah suang-suang. Kujero. Sane kajudi Jayanti mangderau reng ajeng. Manut keputusan panuriksa Dewan Juri Wimbekara Dharma Wacana sane kadedesang Jayanti harapan kapal 3 saking angkatan jurusan kelas 12 IPS. Jayanti harapan kapal kali saking angkatan jurusan kelas
12 MIPA. Jayanti Harapan K pertama saking angkatan jurusan kelas 11 Bahasa. Jayanti Kapel 3 saking jurusan kelas 10 kelompok 2. Jayanti Kapel Kale saking angkatan jurusan kelas 11 MIPA. Jayanti K pertama saking angkatan jurusan kelas 10 kelompok 3. Majang ring Ibu Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 4 Singaraja keabih oleh Manggawi Prawartaka Titiang Nenes Mangdonyuk Serahang Pramana Pate utawi hadiah Wimbe Karo Dharma Wacana. Serius tuh? Serius tuh? Tadi bahasa Inggris soalnya. Aneh. Sama Kak. Sekali. Sani mangkin ngelantur sesi foto. Siki kalih 3. Siki kalih 3. Majang ring Ibu Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 4 Singaraja lan Pare Jayanti Mangde Presiden Wali ring genah soang-soang. Sane Kajudi Jayanti Mangberau ring ajeng. Menurut keputusan Panuriksa Dewan Juri Wimbe Karo Karaoke Pop Bali Sane Kadadosan Jayanti Harapan Kapel 3 saking angkatan jurusan kelas 10 kelompok 3. Jayanti Harapan Kapel Kale saking angkatan jurusan kelas 12 MIPA. Jayanti Harapan K pertama saking angkatan jurusan kelas 10 kelompok 2. Jayanti Kapel 3 saking angkatan jurusan kelas 10 kelompok 1. Jayanti Kapel Kale saking angkatan jurusan kelas 11 MIPA. Jayanti K pertama saking angkatan jurusan kelas 12 IPS. Majang ring Bapak Wakasek Humas keabih oleh Manggala Prawartaka Titiang Nunas Mangdonyuk Serahang Pramana Patra utawi hadiah Wimbekara Karaoke Pop Bali.
Sane mangkin ngelanturang sesi foto. Siki kali 3. Siki kali 3. Majeng ring Bapak Wakasek Humas SMA Negeri 4 Singaraja lan para Jayanti Mangde Preside muali ring genah suang-suang. Sane kajudi Jayanti Mangdarau ring ajeng. Manut keputusan panuriksa Dewan Juri Limba karo baligrafi sane kadodosan Jayanti Harapan Kapil 3 saking kelas 12 MIPA 5. Jayanti Harapan Kapil kali saking kelas 11B. Jayanti Harapan Kapertama saking kelas 11C. Jayanti Kapil 3 saking kelas 10-11. Jayanti Kapil kali saking kelas 12 Bahasa 2. Jayanti Kapertama saking kelas 10-4. Majeng ring Bapak Ketua Kerja Ketatausahaan keabih oleh Manggali Prawartake Titiang Nenes Mangdonik Serahang Dramane Patre utawi hadiah Limba karo baligrafi. Sana mangkin ngelantur sesi foto. Siki kali 3. Siki kali 3. Majeng ring Ibu Waka Kurikulum Sumandenya menang ring ajeng. Sana mangkin melantur sesi memotret sarang-sarang. Majeng ring Bapak Kepala SMA Negeri 4 Singaraja, Bapak Ibu Wakase, Ibu Koordinator Tim Pengembang Mutu Pendidikan lan Bapak Ibu Tenaga Pendidik Miwah Kependidikan Sumandenya rauh ring ajeng.
Siki kalih 3